Inshuti bavandimwe mudukurikira ndabashuhuje. Iyi ni inkuru idashimishije habe na gato, ukihangana kuba yumva. Ni impanuka ibaye kandi igahitana abantu benshi mu karere ka Gatsibo, mu muhanda wa Kiramuruzi Rwagitima. Ni ahantu hakunze kuba impanuka zikomeye cyane, nk'ejo bundi hapfuye abana, imodoka yarabahitanye, irongera nanone ihitana abamotari. None iyi mpanuka ibaye ku munsi w'ejo, ni impanuka ibabaje cyane, yahitanye abamotari bagera muri batatu. Kuri uyu muhanda wa Kiramuruzi Rwagitima, si uko ari umuhanda uteye nabi, ariko abashoferi bagiye birukanka cyane kugira ngo batanguranwe abagenzi muri gare, ndetse n'abavuye muri gare baba bashaka kwiruka ngo bagaruke kare. Byatumye bahitana abantu, imodoka yaje idepansa imodoka zingahe, birangira irenze umuhanda igonga umukingo irashwanyagurika, ariho yahise ihitana abamotari benshi. Abamotari bagera muri batatu, abandi barakomereka, harimo n'umukobwa wamenetse umutwe. Niba ajya ahantu herekeza ku badive, bakwiye gushyiramo ibyemezo byinshi, ibyangombwa, cyangwa bashyiraho abapolisi benshi, wenda bakagabanya umuvuduko ahari, kuko abantu barahashirira. Muri uku kwezi kwa 12 honyine hapfuye abantu barenga 5 bazira gusa gusiganwa. Urumva bamwe barirukanka cyane kugira ngo batanguranwe abagenzi, bikarangira bakubitanye, nk'abamotari bagasekurana n'indi modoka. Nta kindi kiri kubitera, ni ukugira ngo ugiye mbere agaruke muri gare, abagenzi bakirimo, muri make ni ugutanguranwa amafaranga. Ngahe nguko rero, twavuganye n'umuntu umwe wari uri kuri tere wahageze, ariko yavuze ko hapfuye abamotari 3, abandi bagakomereka, harimo n'umukobwa wasadutse mu mutwe, ariko nawe wanegekaye, ntabwo yapfuye, ariko nawe afite ibikomere bikabije. Hari n'undi wamenetse ukuguru. Aho umuntu wari uri kuri tere yavuze ko abashoferi bariruka ngo batanguranwe abagenzi, abahanyura barahazi. Ni ku muhanda wa Rwagitima, ahagana nyine ngo ku badive, niho hari umuvuduko udasanzwe, nkeka banarenze umuvuduko wagenwe kugenda mu modoka. Ni umuhanda wa rodi Rwagitima Kiramuruzi, abahazi ubwo barahumva. Nyamuneka, hari impanuka ikomeye. Urumva umuntu ararenga umuhanda akajya mu gisate cy'undi kugira ngo kudatanguranwa abantu, bikarangira rero aribyo bibaye. Urumva abantu babuze muri uku kwa 12 ni benshi, hamaze kuba impanuka nyinshi cyane. Uyu munsi rero, ubwo iyi mpanuka yabaga, hari habaye kumwe abanyeshuri ba kaminuza bagaraduwetinga, bari benshi buzuye muri gare. Byasabaga rero ko batanguranwa abagenzi kugira ngo bahagere bose babashe kubona amafaranga. Uko rero utwaye imodoka yuzuye abantu ushaka kugira ngo wiruke ugaruke, niko rero uwo muhanda abantu baba banyuramo biruka cyane n'ibinyabiziga, aho usanga n'abanyamaguru babigenderamo badatwaye ibinyabiziga bakaharenganira. Batanguranwa kugira ngo abanyeshuri bakoreremo amafaranga menshi. Ngahe nguko rero, birababaje, biteye agahinda kubura abantu mu mpera z'umwaka nk'uku. Abantu bagerageza kugabanya umuvuduko. Niba uri umushoferi, niba uri umumotari, niba uri umugenzi, menya gukoresha umuhanda neza kugira ngo udateza ibibazo umuryango wawe. Ndabashimiye kudukurikira. Nimba wumva ushimishijwe n'inkuru tuguha, ndagusaba kugira ngo tuganire subscribe kugira ngo tubane neza. Video yose isohotse mujye mubasha guhita muyibona kano kanya. Ngahe nguko, ni mu karere ka Gatsibo, mu muhanda wa Kiramuruzi Rwagitima, haherekeza ku badive, niho habonetse impanuka yahitanye abantu barenga 3,
abandi barakomereka cyane bitewe n'umuvuduko ukabije, kuko abantu batanguranwa abagenzi kugira ngo bakorere amafaranga menshi bitewe n'inshuro umuntu yagarutse muri gare.